Ngani pong aldong iti, pagmasusyantaya ing kapiesta na ning Niños Inocentes. Po. Ning kay po, ini pong piyestang ini, pakyapos de ketang awsan tamong April Fool's Day. Po. Ita pong lokwanda ka at nung meniwala ka, po, loko da na ka. Antiya mo itang sasabyanan ning kakatamong dalita pakibat. Po. Ing kaladwata mo nga na, miligtas siya antimong ayop king inumang dambitag. Sana mililigtas tamo karing umang dambitag. Pero po, metong karing ka na akong ayisip anyang babasan ko rin kaya katamong ibanghelyo po pampamamasa ngayon aldong iti. Lalo na yung mumunang pamamasa. Iting balita adimdami king kayang anak apapasyag mingeni kay kayo. Po. Sabi ko, panahon na pa palang Jesus at inang Marites. Kilalayo po di Marites, niya po. Mare, ano ang latest, niya po. I Marites, i Maricon, niya po. Mare, paki-confirm mo nga. Ampo pa, i Marisol, niya po. Mare, sulsulan mo pa. Niya po. Ringat lunga rin. At sabi ko, mabiyenala pala, kantapan nga ako makanyan. Ing balita. Pero po, nano po yung, ba't sasabihan ko po ini kay kayo? Bakit? Kung una pong bagay, lalo nang ining panahon tamo, ating information explosion. Po. Dapat balo tamo nung nanuing dapat tamong balo. Ang po pang dapat na pakibaluan. Po. Yung problema na pong Marites, Maricon, ang popay Marisol, ing ega na ganang asa sa glabda, po. Bala mo, importante nga karela. Pero king biye po, there are things that you should not know. And that is not something that is bad. Sometimes, not knowing is actually something that is good. Ning bagay ay mo naman kailangan dapat balo, hindi mo na pakibaluan. Anyapin kailangan balo mo itang kamalinawan ng isip. Na ano ba dapat ing kailangan kumong balo? Mumuna, it is also to respect the privacy of others. Ating bagay na kung na kailangan pang abalo tungkol kanining taong ini. Privacy na ita. At na kaya ita. Naman kailangan, ing ega-na sa salakayan kungan. Kadwa, it is also trust. Especially when you are in a relationship. Kota pong atsuka king meto nga relasyon, may asawa, may boyfriend, may kaluguran, dapat ating kang point ketang kaya kayong relationship that you trust the person. That is why even if I do not know it, it is okay. Po. Ingka na ako pong madalas asas kukwento ken, nano po. Reta pong potang burida kang i-surprise. O ningi ka masyado kang mahusisa, patitang surprise, niya po, masisira, uling usisayan mo nga, busisi. Na ano ba talaga? Ninoy kay, o ba't atin niyang kasabi niya, o ba't atin niyang kateks, na ano laring makanya? That is why the joy of life sometimes is removed because you can no longer trust the person. Mo niya pagkatiwalan. Anyapin po ning kay, anyapin sasabihin ko kay kayo, ating bagay dapat, mo na pamong pakibalwan. Bakit? Because you also need to trust God. Nano yung trust king nga pong Ginoo. Sabi na ning Ginoo, nano maning misisitsit king madalumdum, mikulayit king masala. That means, whatever you need to know will also be revealed. God will make things happen so that you will know what you need to know. Kadwa, tamo sana, pag nasanitang kalupa daring minuna tamong pengari. Yan po ing metong karing kalaraman, ginamit na ning demonyo, ban kanta malakbagya, iyadan ang popay Eva. Na ano po, sabi naman kanya, eko mate nung kananyeng ni. Yan ang kanya. Nunali, maging baluyo, ing maging marok ang popang ali. Or, you will know right from wrong.
And Eve, according to Genesis, ate the fruit because it was pleasing for the knowledge that it would give. Kasi po kanu masanting itang abalo. Pero itang abalo na, bandang talwi, kedala na king kamatayan. That is why some things, po, in our life, po, dapat we can trust that we do not know them. Innocence is not about naiveness naman mo naman. Po, mature po yung term king kapampangan, katangahan. Naman po, maging tanga, maging inosente. Po, inosente, balo mo nung nano itang dapat mong balo, ang po pang itang dapat, mo napakibaluan pa. Po. Anyapin po, ita namang dapat mong balo, dapat mong pakibaluan. Naman mo, kasi ring aliwa naman tao, they are so naive. Po, itang, dapat baludan na, napabalo. Nyapin din kay, sabihan da pa mo ring aliwa, nga damanyan. Iya mong, kasi po, bulag ang pag-ibig. Lulokwa na lakang harap-harapan. Nano, kumusta? Pero po, makanyan. Innocence is not about like that. Innocence is knowing what you should know and what you should not know. Balo mo dapat pikawani detang adwang bagay nga reta. At detang dapat mong balo at lalo na potang mali ita, dapat ito nang. At katatalyan mo naman, po, yung metong pandapat tamo pong pakibaluan, yung makalungkot, sabi ko pinpuke kayo, potang tungkol karing aliwang tao, potang magmarites, mariko ng pong marisol, ay Diyos ko, baludangan, po, ingkutang, tungkol king kasalpantayanan, baluta mo. Do we even bother to know? Do we even bother to read our Bibles? Do we even bother to actually read the Catechism of the Catholic Church? Ningkay po, ding makalungkot. Atin tamo pa pong panahon para migunam. Baluyo po, atin pong meto nga survey na gewada pa mong kapilan pa mo po, kabingwang ko po nung when was this survey? Actually, most of the Filipinos live as if they are illiterate. Bakit? Kasi po, mabibiyelang nalamamasa. They do not even, na po babasan. Nyapin po rin restaurant, lawen nyo. Pakaragulda-gulda na lang ini rin symbols da. Aliwanay itang mismong lagyuda. Bakit? Potang ikit mo na itang kai, sabi ay, king kai. Potang ikit mo na itang makanini. Potang ikit mo na itang letter M, balo mo na. Yung mamasa. The thing is, metong po makalungkot, yapin po ini. Tandaan ng tamo, kaya katamong utak, binyan ni nga pong Ginoo, ban kanta, payamanan tayo. And sana, payamanan tayo, karetang bagay importante. Taya mo kabud, sa sapakan, kaya katang utak, karing ala namang kwentang bagay. Lawin niya po yung internet. Look at the internet. The internet has so many good things that it can teach us. But the sad thing is, it is being abused because it is used so that it will be an avenue for junk. Basura. Gagamitan da. Pati yung social media. Nyapin po chulo rin troll.